Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong ilahon atong sugbuanon nga bida nga atleta siklista siya mga kapuso apan wa niya gigamit ang iyang kondisyon sa panglawas usa ni siya ka PWD aron nga mulampo siya ning iyang hobby ug iyang paborito nga sport. Makauban nato karong buntaga si Artemio Enario. Good morning Sir Artemio. Good morning sa tanan, ako na si Artemio Enario. Nakapuyo sa Basak Iba, Lapu-Lapu City. Nagsugod ko by 60. Pwede ka makahatag na mo sir og background kano sa ka nagsugod hini imong interes sa pagdrive, paggamit og bisikleta? Kuhan ko sa kauyoyo na iganyo ko sa kauyoyo na setting lista si Luciano Dignos. Mauto ni sunod ko og practice og bike. Dunay usa ka picture sa Artemio sa usa ka page sa social media nag-viral karong bag-o daghan sab ang nakapangutana ni ini kun unsay nahitabo ni imong tiil sir unsa may istorya ini Kuno ko sa payong na tanos na ako gi tumban ang tukod sa payong na ako gi kamakan na putol kay saka namang kuan tanos kaya man na payong dili putlong yun kay mamatay man gud edad og 4. Unsa man sir ang nakapa-motivate nimo nga mopadayon ining pagbisikleta kaliwa ni ining kondisyon gawas nga tungod kini sa imong yoyo? Sado sa tumubay sad para sa kuang kuan kagaling mo sa sad kuang ako sa diin kamo to na matakon ko bike. Sir, kinsa man pud ang imong giidolo nga siklista? Unsa may nakit-an nimo sir sa imong yoyo nga hangtod ning panahon na ni padayon gyud ka ni imong pagbisikleta? Yung yoyo, Luciano Dignos. Gusto dito hantod-hantod. Na ako mag-setting lista. Kasad ko to matong kuan kaya. Doon na ba'y higayon sir nga ikaw ma-depress kumikan sa ining imong kondisyon? Layo ra sa uban na complete tail o sa white tail. Makakuansan ko mga realize ko sa mga kagalingan na indot na din na ipikas tail so tama na putol na ipikas tail. Wakol nimo. Tawato na lang kung sa'y gihatag sa Ginoo. Murag mas madasig pa ko ani nga sa pagbike sir da. Sa mga bag-o pa diya sir nga nag-cut-on sa pagbisikleta unsa may ikatambag nimo nila? Ning kamot mo gusto mo kamot mo bike na inyo dyan pinakamutan. Mariana po kasi yung kamot ko doon sa unang kapag bike nagugay na kuha dyan ako. Kuha dyan ko ni surrender. Gawas anang gingon nga di gyud ka dapat mo surrender. Unsa pa ikatambag nimo sir? Unsa pa advice nimo sa mga nag-cut-on diha? Pagtangas, pagdulhog, mga techniques nga angayan nilang timan-an. Kuha lang. Kung matko sila mas nindot yun na ikuyog na yung kauban. Kasi antabo na yung kuhan tabang. Sir Artemio, gawas ining atong na istorya sir, unsa may mensahe nimo sa atong mga viewers labi na ni mga niagi og susama kondisyon nimo kining mga na-depress o dunay mga problema sa kinabuhi? Itong pareha na po mga disabled, kung sa inyo talent, ipakita ninyo ayaw mo kauwaw. Kaya ato ara na, bisag kuwangan tag sa katil. Kamot lang ta. Alright sir, magpasalamat big dako sa inspirasyon o positibo nga disposisyon nga imong gipaambit kanamo o sa atong tanan nga mga viewers hinaut nga nadasig sila sa imong istorya mga kapuso atong bida nga PWD cyclist si Sir Artemio Enario. Daghang salamat ang tanan.